Pred 2 тижнями у руским керестуре у улиci Irini Provči pre stari instalaciji zhorela čas obisca Mari Kršić. Po švitkim reagovanju Dobrodzečnoho ohnjohasnoho društva z kerestura i s pomocu profesijnih ohnjohasog zodžaku oheň zahašeni. 28. na 1. tak oko pol drugih hodinom noci, ne znam, evo ja spala. Ne znam. Vi baš spali u tej prostoriji gdje še oheň lapel? Hej. Tu ja stalno boravim. Dobili dojavu šofer perše i to najljepše, že direktno šoferovi. Šofer bežal na iste švitko, stihnul, zapalil kamion, hoć tešće, kamion starší tešće pali, ale u tim slučaju dobre bilo i na takej žimi. I u tim naišao i drugi šofer i oni dvome naiste načas, co god mogli skorej stihnut. Da nije, sigurno bi pošao i cali krov, to bar se bitni do tih minuti. Nazbierali sme taki mali sredstva za teraz, jeszcze nam tam, že bude vecej. Tiž tak posle novinare reagovali, lokalni novinare z mjesta našo, z kerestura, položili i vistku o tim i položili i žiro račun na ktorý može se uplatiti, kto može i kto se može uplatiti taku pomoc. I za každoj neke humane džilo kto može pomognuti, ja molim, že bi pomognu Mari, počim stvarno tu češka situacija i mi probujeme na šitski sposob pomognuti kile možemo. Hoć prednji prostoriji ostali cali, Mara u njih pre bezpečnost nje može prebuvat staje hviljkovo zmescena u dzecoh i unučatoh. Šitski kotri žadaju pomohnut stej penzionerki, možu donirovat spenježni priloh, a škatuli za to tu namenuše nahodza u podprijemstve ruskom i po predavalnjoh u ruskim keresture.